ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 26 z'ukwa 12 2024, tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama uramahoro? Amahoro Mushakamba. Yego turaho turashima Imana. Mwaramutse neza cyane rwose. Uyu munsi ni umunsi mukuru nawo bawita Boxing Day. Yego. Hari ababibaza rero Boxing Day bakibaza ngo ni umunsi w'iterana amakofe. Oya, ntabwo ari iterana amakofe, ahubwo nuko abantu icyo gihe ngo abantu ba kera bari baramenyereye guha bagenzi babo amakado, gifts, impano, noneho bakazifunga mu mabogisi. Kuzifunga mu mabogisi rero umunsi bawita Boxing Day. Bajya gutanga impano. Yego. Bawita Boxing Day, bitavuze ko ari umunsi w'iteramakofe, ahubwo ni umunsi wo gufungira inshuti zabo impano bakazibashira. Cyane rwose. Reka dukomeze Mushakamba turebe inkuru tugiye kuganiraho muri aya makuru yacu yo kwa 26 z'ukwa 12 2024. FARDC yubuye ibitero by'indege mu mayeri mashya. Yego. Ibi turaza tureba amayeri irimo gukoresha. Ingingo ya kabiri, zone ya gatatu ya gisirikare ya FARDC yihakanye X cyangwa se bimwe twitaga Twitter kera, yitiriye General Masunzu. Hari Twitter cyangwa X yajyaga itangaza amakuru yitwa izina rya General Masunzu Pacifique. Umva yari yaje rero twitse. Yatwikaga byo, none basohoye urwandiko barayihakana. Bivuze ko biriya byose byanyuraga hari ari ibihuha nk'uko twabitangaje. Reka turebe ingingo ya gatatu muri Rubero. General Bruno Mandevu ari kwingingira aba FARDC kujya ku rugamba. Ibi byatangiye kera Mushakamba. Yego. Umuntu wigeze wumva Beni barasa hejuru banze ahitwa Mavivi, banze kujya ku rugamba, Chiko yaboherejeyo, yaragihari. Bimaze igihe binubira kujya ku rugamba. Kandi na mbere y'ibi ngibi ngira ngo hari amagambo twagiye tunyuzaho y'abantu za audio n'abasirikare bavuga bati turapfira iki, umuntu aramara iminsi ngaha atarya. Turayibuka. Ni bimwe n'ibi rero nibi byakomeje. Ingingo ya kane, turerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, aho twirwaneho yashwiragije FARDC. Yabujije abanyamurenge kwizihiza Noheli. Ibyo bari abaturage bahariya nabo gusabirwa Mushakamba. Barabagabaho ibitero umunota ku munota. Biranashoboka ko n'indege baba bazijyanyeyo. N'indege zabarasheho rwose. Ubu rero turaza kubiganiraho mu buryo burambuye turebe. Hari n'aba FARDC twirwaneho imaze kwivugana. Imibare tumaze kuyibona, imibare y'ibanze, ariko biracyakomeza. Reka tudatinze rero duhere hariya aho FARDC yubuye ibitero by'indege ikoresheje amayeri. Bimeze bite? Nibyo bwana Sentama, ku 3:05 nibwo ngewe nari maze kubona ubutumwa bambwira ngo suko yirahagurutse za mu gitondo z'uyu munsi. Nibyo zari zihagurutse zigiye kujya mu bice bitandukanye birimo ni 3:12 nako zigiye kujya kurasa kuri M23, ariko bahinduye n'umuvuno ko zigomba no kujya kurasa kuri twirwaneho. Ariko amayeri ya mbere arimo nuko cyangwa se cyambere cyabayeho cyumvikanye nuko zarashe ibibwe nako ingungu. Yego. Zarashe ingungu, ariko kumenya ngo izaharashe n'izihe biragoye bitewe nuko uko zimwe zahagurukaga Goma niko n'izindi zahagurukaga Bukavu, izindi zikava Kisangani. Yego. Bakaba bafite gahunda rero yo kujya barasa kujijisha izigoma niba zihagurutse zije kujijisha position za M23 ziri Kibomba, ziri n'ahandi hafi aho ngaho. Kubera ko barabizi iyo indege ihagurutse amakuru ahita atangwa kuri M23, abasirikare bakajya mu ndaki, abandi bagatatana bakajya ahandi
kuko baba bayihaye indege ihagurutse, baba bayihaye location map, map y'ahantu hari ibirindiro igiye kurasa. Iyo bahageze rero iza Sarambwe zikoresha amayeri nk'ibisanzwe, ni amayeri amaze kumenyekana si ibanga. Bajya mu ndaki bakihisha, abandi bakirukanka bakajijisha nk'umwanzi baba batatukanye, umwanzi uri imbere yabo bo bagahunga, umwanzi akasa nk'aho abiruka inyuma. Mu gihe umwanzi arimo kubiruka inyuma rero bo indege ijya kuhagera, wa mwanzi ageze mu birindiro byabo, aba M23 bamaze kugenda ikahita irasa umwanzi ageze mu birindiro bya M23. Ariko ayo mayeri nabo barayamenye, barangije bashaka uburyo ki bazajya bahangana n'ibyo byose, cyangwa bazahangana n'ayo mayeri. Nabo bashaka andi mayeri yazanwe na General Masunzu, ariko amakuru avuga ko ari ku bujyanama bagiranye n'abacancuro ndetse na Sadeke, bati rero indege ziye zihaguruka hano, mu mwanya zakagezeyo M23 bazajya bazihisha, niba zibura bagaruke, nibagaruka banababwiye ngo zitangiye, niba indege ihagurutse Goma babwiye bati za ndege ziragarutse zigeze Goma, izindi zaturutse Kavumu cyangwa zaturutse Kisangani zibe zigeze muri bya birindiro. Igihe M23 bari kugaruka bava mu bwihisho zite zibarasa. Ariko kubw'ibyago byabo basanga radari za M23 zirakora neza, aho bajyaga kuva mu bwihisho radari zindi zikababwira ziti ngizi zindi ndege zirabegereye, bakigumira mu bwihisho, zaza zikarasa ubusa bwana Sentama, bikarangira zikubise igihwereye. Amayeri rero mashya arimo nuko izi ndege yaba Suko yaba na Kajugujugu zose ziri kuza, zimwe zije kujijisha, izindi ari zije kurasa bwana Sentama. Yego Mushakamba, birumvikana. Izi ndege ngira ngo zanazindutse zirasa, zishobora kuba zimaze kurasa mu baturage ahitwa Bitagata. Yego, Bitagata ni igice kiri hino ya Ngungu, usa n'ugaruka hino uza za Minova. Niho nabonaga bavuga abo bya binyamakuru byo muri Kongo n'Igoma bivuga ngo ni mu birindiro bya M23. Yego. Ariko ni abaturage zarashe, ikigaragara ko biragaragara. Birumvikana. Yego. Cyane ko M23 itajya yubaka ibivera. Ntabyo yubaka. Ntiwanamenya n'aho bari pe. Yego. Ntiwanamenya n'aho bari, kuko kumenya aho bari biragoye. Kumenya aho bari biragoye, ntabwo upfa kumenya aho bari. Naho wabonye ushobora kubona babiri. Yego. Uzi ngo ni babiri. Ari benshi kurenza. Izi ndege rero byarangiye zimanutse no mu Minembwe zijya kurasa abahungu birwanaho. Ariko Mushakamba, buriya hari izo bari barajyanye i Burundi. Je ndibaza niba atari izi Burundi zaje. Byashoboka ko zaba ari izo bahishe i Burundi Mushakamba. Bahishe i Burundi, izo bahishe i Burundi zishobora guturukayo zikarasa mu Minembwe, kuko ubona nizo zihegereye. Noro Kivu na Minembwe ntabwo ari ahantu hafi, ni ahantu kure cyane. Cyane ko mu makanya mu masaa 8 twabonaga amakuru yatubwira ko indege zigarutse. Yego. Saa 8:10. Yego. Indege ya mbere yari yongeye kugwa ku kibuga cy'indege i Goma. Yari ihaguye igarutse. Urumva rero ko zijya mu Minembwe ntabwo yari ivuye mu Minembwe, zishobora kuba ziva nk'i Burundi. Abari muri ibyo bice barajya batubwira muri komanteri bakurikije amerekezo y'izo ndege bazirebaga. Yego. Baca na inbox bakareba muri description haba harimo nimero zacu. Harimo muri WhatsApp bajye banyuramo batubwire uko bimeze. Yego, batwandikira kuri WhatsApp, ariko ikihari nuko indege zazanye amayeri mashya. Cyane. Bitandukanye nuko zazaga zihagurutsa aha zikagenda zikarasa zigasubirayo, ariko ziri kuva ahantu hagiye hatandukanye. Twagiye tuvuga amakuru menshi y'indege ziri kugurwa, izavuye muri Afurika y'Epfo, izavuye mu Buhinde n'ahandi hatandukanye. Rero ubu zazanwe ku rugamba, ariko umunsi zananiwe cyangwa zahanwe
Masunzu bazamwirenza nubwo atamereye neza bene wabo. nawe ashobora kwiyahura. Nibyo, nawe ashobora kuziyahura. Nawe ashobora kuziyahura pe. Nawe yakwiyahura abonye ko nta handi afite ho kujya. Igihe arimo akora ni ubwiyahuzi, nta handi afite ho kujya. Kuko mu gihe hakiri umugambi ari leta akorera atsinzwe ntiyamwemera, abavandimwe be arabarangije, harimo ararasa mama we na bashiki be cyane rwose n'abarumuna be. nta handi afite yajya handi, inzira yaba ariyo. Gukurikiraho byari karare ko mu Minembwe twumva indege ariko ubwo zoherejweyo twirwaneho nikubita umwanzi nta kumunonera cyangwa kumubabarira. yanamukubise mushakamba, ndaza kukwereka imibare y'agateganyo. Nanjye mfite indi y'abakapiteni bapfuye. bari mu bo ndi bukubwire. Bakubiswe barumirwa. Reka dukomeze ariko abantu bamenye ko indege nibyo zahagurutse, ariko nanone Bwana Sentama urumva iyo tuvuze indege Goma ni byiza ko tubwira n'abantu ku makuru atandukanye y'ibihuha barimo asohoka ava muri Kibumba n'ahandi. Wabonye ko bakwije igihuha ngo hari abasirikare ngo 14 ba M23 ngo bafashwe. Urumva buriya none se bafatiwe mu isoko? Ese niba bafatiwe ku rugamba aho babafatiye nta bandi bishe? Ese nta hari birindiro bafashe babafatiyemo? Bimeze bite ko naho makuru ya hari yo uyareba neza? Reka tubabwire ukuri kwa hariya. Yego, ukuri kwa hariya ni uko FRDC Wazalendo, ariko abenshi hariya abenshi hariya nuko tuvuga FRDC ariko ntabwo ari FRDC mu by'ukuri. Noya nizo Wazalendo nizo zihari nyinshi na FDLR. Banabita Wazalendo bari hariya nabo kwa wa mumotari wigize general uriya Mbokani. Abandi bahari nta FRDC hari ahubwo ni FDLR. Yego. Barateye rero batera bacengeye mu birindiro bya AFCM 23. Bageze ahitwa site ya Kibumba. Yego. Bakubitiwemo. Barahakubitiwe, abacitse baracitse, abahaguye barahaguye, ariko abacitse ntabwo bahagaze hafi. Ibyo rero nose uwiruka niwe ufata abamwiruka cyangwa uwiruka ku wundi niwe ufata babandi birutse bamuhunze. Yego. Biriya rero ni propaganda. Cyo kimwe hari n'ibindi bihuha ntitubivuga tubiva imuzi. Hari ibindi sinzi niba wabibonye ariko uba utabibonye jewe ndabigusunikira ubirebe. Biragoye ko ntaba ntabibonye. Ntabwo waba utabibonye. Hari umukunzi wacu uzindutse abimpara bimbaza. Ni ibintu bisekeje. Ni ahantu bafashe shitingi barasasa wagira ni ahubwo ubanza ari babandi bari batwawe n'amazi. Niba atari bo yaba ari amafoto nkurikije uko nayabonye, yaba ari nk'amafoto yaturutse muri za ntambara za Ethiopia cyangwa za Sudan. Yego, barasasa shitingi z'ubururu, basasa ahantu hagari cyane, bashyiraho imibiri y'abantu bavuye mu mwuka. Yego. Barangije baravuga ngo ni abahemu 23. Ni ibintu bakura muri ba bantu baba muri bya bihugu byo ruguru iriya. Yego. Kuko ni ibintu usanga ari nko muri za ntambara za Tigray na Ethiopia. Noneho babashize hari hazengurutswe n'abaturage benshi cyane. Barangije babiherekeza na audio ivuga ngo ibyo Masunzu yakoze ku itariki 5 z'ukwa 10 2024. Icyo gihe yari ataroherezwa na hariya. Yego. Ugasanga rero ni ibinyoma barimo bahimba. Ibi ni ibinyoma bimeze nka ya Twitter ya X ya yindi tuza gusoma n'urwandiko rwayo. Ikindi Bwana Sentama abantu bagomba kumenya. Yego. Ukuri kuri hariya ni kumwe. Ibintu nka biriya byanagaragajwe ari biramutse ari ukuri byagaragazwa na FRDC n'abavugizi bayo.
ntabwo byagaragazwa n'abaturage, ntabwo byagaragazwa n'umuntu wese ubonetse. Niba FRDC yirirwa ihimba, FRDC televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi n'abaminisitiri birirwa bavuga ibinyoma, bagize amahirwe babonye ibintu by'ukuri, urumva hari uwabatanga kubivuga? Nabo bakeneye kuba sikise kuri ayo makuru. Ikindi ntago bariya bazarendo ntabwo bafata M23 ngo bareke kumutwika ku karubanda. Icyo nzi cyo, aho kwifata video bamutwaye, bakifata video bari kumutwika barimo banamwe mu mukoreye yica rubozo ngo bagaragaze uburyo kibica bari kwica M23 ku rugamba. Rero biriya byaye kuyobya abantu, ni kinamico, na amakomedi bari gukina kugira ngo bikure mu isoni, babone icyo bavuga, babone igituma baka inzoga, bagera mu makaritsiye babaha inzoga z'ubuntu, cyangwa se babashimagize babaha andi masasu basubire ku rugamba. Nta kindi ariko gukubitwa, bari gukubitwa. None se wafata abasirikare 14 nta hantu ugaragaza wafashe? None abasirikare bari ni impinja wagiye uratoragura urazibura zitwara? Ntabwo bishoboka biriya, ntabwo bishoboka. Ikindi twanatangaho nk'urugero, hari ifoto y'umubiri w'umuntu bari bishe umwe, ngira ngo ni umuntu w'umworozi w'inka bishe muri biriya bice bya ntabwo ari Masisi, ngira ni muri Rucuru, kariya gace ko inyuma y'amashyamba za Tongo. Noneho bamaze kumwica, ni umuntu w'umusore ufite ubwanwa bwinshi. Noneho bakagenda bavuga ngo ni komanda des operations, ngo ni yarashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri M23 hariya muri kiriya gice. Iyo foto imaze kuza inshuro 5 bayitirira abantu batandukanye, bavuga ngo ni kanaka, ikindi gihe bakavuga ngo ni kanaka. Uvuga ko banavuga ko ngo bamurasiye Bunagana. Kugira wemere uburyo ikinyoma cyabo kiba gikomeye. Rimwe baravuga ngo bamurasiye aha n'aha, ubundi ngo bamurasiye aha n'aha. Nta hantu hahamye bavuga ngo naha cyangwa naha. Ubona ari ibintu bahimbahimba bya buri kanya. Ariko se Bwana Sentama Karame, ngira ngo wabonye video y'umusirikare wa FARDC arimo arasa inyoni. Aho baragiye kwirasa ikirenge. Umuntu wifata video arasa inyoni, arasa mu kirere ubusa, yabonye umusirikare akamurwamo akamugirira ati mushaka mbangira ngo uyu muntu tuze kumushyira ahantu abakunzi bacu bamubona. Bashobora kumva tubivuga dutya bakagira ngo ni ibyo duhimba. Ni video y'amasegonda 18. Ahubwo yari yirashe ikirenge. Yari yirashe ikirenge, abandi baza biruka baje gutabara. Uyu rero nk'uyu ntabwo wavuga ngo aragenda ngo afate ngo M23 14. Kugira umuntu ageraho arasa inyoni mu kirere atabona, arasa mu kirere yifotoza, bigaragaza ko ni itabi, ni ihungabana, ni ugutsindwa inshuro nyinshi ukarwara depression yabyo, warangiza ugakora n'ibidashoboka n'ibigusuzuguza ukabishyira ku karubanda ngo ukundi ugaragaze ko uri umusirikare. Ikindi binagaragaza ko atatojwe. Yego, ko nta musirikare watojwe wakora biriya. ngo bigeze banabipfa n'abacancuro ngo kiriya gisirikare ngo ntigifatika, ntawagufatanya nacyo muri operasiyo. Niyo mpamvu Lieutenant Colonel Wiringoma bita abaturisite cyane, ntabakerarugendo. nazo mbona n'izindi mayimayi nazo zifasha amavideo ziri mu Minembwe. Yego, ngo ziri kurasa abanyamurenge, ngo bwose ngo bafatanije n'amasunzu ngo bose bagomba kubirukana, ngo ntabwo abanyamurenge ari abanyekongo, ngo bigize abanyekongo. Wabireba ukavuga ati koko mayibobo nk'izi. ese Masunzu we nawe yabaye umunyemera nka Muhizi? Masunzu yaracecetse nta kintu yavuze, ariko kuba ari kwica bene wabo nuko ndetse iyo bavuze ko bica abanyamurenge ari we yanze umunyemera nawe.
uraba yiyemeje kurimbura bene wabo, yego uraba asanga nasigara ari umunyamurenge azi ko aramutse asigaye wenyine atari we bahita bica. reka tubitege amaso twigire ku ngingo ikurikira. zone ya gatatu ya FARDC yihakanye exe yiyitirira General Masunzu. Nibyo ejo twahoze tubivugaho tuti ntitwizeye ko ari we, cyane ko yari ifite icyokere cyinshi. Turavuga tuti niba ari gutya Masunzu aje rwose atangiye guhuzagurika byamuyobeye, ariko kuba byageza ko ubuyobozi bwa zone ya gatatu ya FARDC ibivuguruza nuko byari bigeze ku rundi rwego, kandi babona ko bigiye gutanga ingaruka mbi, cyane ko batangaza amakuru y'ibinyoma menshi. Rero kugira ngo bivugwe ngo general uyu munsi yavuze, ejo biravugurujwe, byaba ibindi bindi. Reka uduhe commentaire kuri iryo tangazo ndetse tunari dusomere abantu baryumve. Bariya abantu bakora biriya, reka twibutse abantu ko ni abantu ba Muyaya. Yego. Muyaya afite abantu impande zose bakora biriya babihemberwa. Bakandika biriya, rero hari n'igihe bitirira ibintu ngo byavuzwe n'abantu runaka atari bo. Reka twumve iri tangazo rya kariya gace kayobowe na Masunzu Pacifique Lieutenant General. Tangazo rifite umutwe ugira uti République démocratique du Congo, ni République iharanira demokarasi ya Congo, forces armées. Forces armées ni ukuvuga ingabo. Yego. Troisième zone de défense, état major. Ni ukuvuga ni akarere ka gatatu k'ubwirinzi cyangwa se k'ingabo cyangwa k'imirwano. Yego. État major, coordination, ubuhuzabikorwa, communique, itangazo. Riragira riti un groupe d'individus mal intentionnés propage des informations sur un compte X, entre parenthèses Twitter, qui selon eux appartiendrait au lieutenant général Pacifique Masunzu, commandant de la 3e zone de défense. Hari agatsiko k'abantu barimo batangaza amakuru agambiriye kuyobya. Yego. Noneho bakayacisha kuri Twitter cyangwa se kuri X, bigaragara ko ari iya lieutenant, ishobora kuba ari iya lieutenant general Pacifique Masunzu, umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare. Yego. Ariko ahangaha muri iyi mvugo birumvikana niba bavuga ko abo bantu bafite bagambiriye ibi kibi, bivuga ko ubu ngubu bitandukanya nabo babihakana abandi kabiriya. Nibyo iriya Twitter yakongera gutangaza. Yego. Abantu batabiha agaciro. Le commandant de la 3e zone de défense, ne reconnaissant pas l'existence du dit compte, dénonce les velléités de ce hors-la-loi qui reflète les modus operandi de l'ennemi pour saper sa réputation. Afite abanzi bangahe buriya Masunzu? Ati umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare kuba ntacyo azi kuri iyo konti ya Twitter cyangwa ya X. Yego. Akaba rero agaragaza imigambi mibi y'aba ngaba batangaza amakuru bacishije kuri urwo rukuta rw'iyo Twitter. Akaba ari uburyo bw'imikorere y'umwanzi, aho agendereye kwanduza cyangwa guharabika izina rya Lieutenant General Pacifique Masunzu. Uwo mwanzi avuga hano sinzi uwo ari we. Ntibyaburi n'imvugo ya politiki igomba kugaragara mu itangazo. À cet effet, il informe l'opinion qu'il n'a jamais utilisé ce compte, qui d'ailleurs ne lui appartient pas. Kuri ubwo rero kubw'iyo mpamvu
aramenyesha abantu bose ko atigeze akoresha iyo twita. N'ikimenyimenyi ntabwo iyo twita ari iye. Ainsi, toutes les informations véhiculées sur le compte précité proviennent de personnes de mauvaise foi. Kuri ubwo amakuru yose anyuzwa kuri iyo twita aturuka ku bantu bagambiriye ikibi. Agakomeza ati par ailleurs des instances habilitées seront incessamment saisies pour faire taire une fois pour toutes ces malfrats et tous ceux qui relaient leurs messages susceptibles de nuire à certaines bienveillances. Ati ubundi inzego zibishinzwe tuzahora tuzimenyesha kugira ngo zicecekeshe burundu izo nkozi z'ibibi, kandi cyo kimwe n'abandi batangaza amakuru yabo, amakuru y'izo nkozi z'ibibi ashobora kubangamira ibyiza bimwe na bimwe. Kisangani le 26 décembre 2024. Isohotse mu kanya. Ni ya mukanya n'ubundi nayo. Itangazo risohotse mu kanya rwose. Nta mwanya riramara. Yego. Rikaba ryashyizweho umukono n'uwitwa umuhuza bikorwa wa serivisi z'itumanaho n'itangazamakuru mu karere ka gisirikare muri zone ya 3 ya gisirikare ari iyoborwa na Lieutenant General Pacifique Masunzu. Uyu akaba yitwa Major Nestor Muvudisa Kamba Mayoyo. Nuko bimeze. Hanyuma tugaruke hariya Mushakamba. Iyi konte ya Twitter yatangaje ibintu byinshi. Yatangaje ahantu bigaruriye. Itangaza ahantu bafashe nka za Mambasa za hejuru. Itangaza itangaza ibintu by'amadrone, itangaza n'ibintu byinshi yatangaje. Dusubire inyuma rero turebe biriya bintu. Ibi kuba bayivuguruje bayihakanye bivuze ko biriya byose byari ibinyoma. Nibyo ibyo ibyatangajwe n'ababikotinze bakabigenderaho bagatangaza amakuru barakwirakwije ikinyoma, bishatse kuvuga ko inkuru ziwe zikwirakwizwa ejo ndetse n'izaramutse zivugwa zishingiye kuri la konte zivuga ngo FARDC yafasha aha ngo bimeze gutya, byose ni ibinyoma bitewe n'uko ba nyir'ubwite barabivuguruje. Ari byo natwe twababwiye ejo tuti biriya byose ni ibinyoma, aho bavuga ngo bafashe, aho bavuga ngo bakoze ibi, byose ni ibinyoma bari gushyira ku karubanda. Ni propagande, ni ukugira ngo bayobye abakurikira intambara, bababaze abafite abo bashyigikiye cyangwa uruhande rumwe rushyigikiye uru. Intambara iracyayibowe na M23 kandi niko byifashe n'ubu ngubu, ndetse nabo ibimenyetso bitangiye kubishyira hanze. Nibyo nakubwiye ni Bwana Sentama, bazajya bivuguruzanya batubwire n'ahandi M23 yageze ikicecekera ntitubwire. Yego. Rero nabo umwe azajya avuga ibi undi amuvuguruze, bisobanuye ko bamitombera n'abandi. Ibyo batangaje ubu ngubu byose bihindutse ubusa inyuma y'iri tangazo, nyuma y'uko iri tangazo risohoka. Yego. Uko iyi Twitter turayibuka Mushakamba. Yego. Bavuga bati twafashe umusozi wa Nyundo. Nyundo ni ya Kirundo. Yego. Turayibuka ivuga iti twafashe ahitwa Mambasa, twafashe Kasika. Iyi Twitter tuyibuka mu bintu byinshi cyane. Ibyo byose byari ibinyoma kandi twarabinyomoje. Yego. Bivuze ngo ibyo byose ni ibinyoma, nta kuri kwarimo. Yego. Reka twikomereze tugane Rubero. Tugane Rubero.
General Mandevu ati iki? uyu Bruno Mandevu niwe wasimbuye Kabundi. Kabundi ariko ngo yarakomeretse arimo aravurwa. Kabundi rwose arimo avurwa. Yego. Uyu Mandevu rero nyuma yo kubona bakubiswe bakangara bakirukanka bakajya kuri hashoboka, ubu ngubu yahuje abasirikare ba FARDC, menya yabaguriye inzoga, bundi baricara barabyina. Arangije arababwira ati mwongere imbaraga, twongere turwane kuri iyi fro kuva uyu munsi 26 z'ukwezi kwa 12 2024. ati rwose mwongere akabaraga dukomeze duhangane muri iyi ntambara duhanganyemo na M23, turebe ko twabasha kuyisubiza inyuma. Yego. Bundi rimwe na rimwe FARDC ibintu byayo bijya ku karubanda, ni nako uyu munsi babigenje. Bagiye ku karubanda bifata video, brinaganira nabo, ubundi bohereza abanyamakuru bati generale nka komanda wa operation muri iyi ntambara duhanganyemo na M23 generale Bruno Mandevu ubu ngubu asubije imbaraga abasirikare ayoboye, ubu gahunda ni ugutsinsurana na M23. Ibi yabikoze rero mu gihe n'ubundi indege zavaga za Kisangani ziza kurasa kuri M23 n'ubwo zacyuye ubusa, ariko iriho nuko intare za Sarambwe zigejeje FARDC ahantu habi, kuko niba bigezaho umuyobozi cyangwa komanda wa operation ateranya abasirikare akababwira ati rwose mwiyongeremo akanyabugabo, nuko inzoga ariko twihangane tujye kurwana. Nubwo byanze twihangane. Yego. Nuko byanze, nuko byabananiye. Kandi binanone biraza bivuguruza bya binyoma. Yego. Iyo aba hari aho bafashe, hari aho basubije inyuma ya M23, ntango babona umwanya wo guhura ngo bongerana akanyabugabo basabe komanda abasabe kurwana. Yego. Ahubwo bagakwiye kuba bari kwifata amavideo bagaragaza uburyo bari kwirukansa umwanzi. Yego. Uko rero niko kuri muri Rubero bwa na Sentabo. Urakoze cyane. Masunzo rero ananiwe muri Rubero. Yavuze ati ndikubitira bene wacu nibo nishoboreye. Ubwo turagana Sud Kivu. Agezeyo byagenze bite? Yageze Sud Kivu asanga aho yitaga barumuna be. Yego. Abaheruka kera. Yego. Bo barabaye abagabo ndetse banamurusha ubugabo. Yego. Aho abasore batwirwaneho batabaye. Yego. Mu bice bigiye bitandukanye. Yego. Ubundi bakukubitira umwanzi. Amakuru aremeza ko twirwaneho yirwanyeho nk'uko izina ryayo ribyemeza, irasa FARDC ibasha kwishwiragiza mu bisambu bitandukanye byo mu misozi miremire. Amakuru ahamya ko ingabo za leta ya Kinshasa zari zagabye ibitero kuri Evomi mu baturage. Twirwaneho yazirwanyije zihunga zerekeza kuri brigade iri muri centre ya Minembwe. Urugero rwo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 26 z'ukwa 12 2024 nibwo ingabo za leta ziyobowe na Colonel Jean Pierre Luamba zagabye igitero kuri Evomi ho muri Runundu. Nyuma yuko FARDC igabye iki gitero kuri Evomi, twirwaneho yatabaye abaturage maze ikubita itababarira ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihunga urugamba. Amakuru akomeza yemeza ko izo ngabo zahunze ziva kuri Evomi no mu irango rya Runundu hejuru aho zari zashinze imbunda zikaze. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko aho mu irango iryo rango ryarimo rifasha FARDC kurasa mu baturage kuko yitegeye uduce twose twa Runundu na Kabingo. Amakuru rero akemeza ko twirwaneho yamaze gufata ako gace ka Evomi kose n'irango rya Runundu, umwanzi akaba yagiye. Umwe mu basirikare rero cyangwa mu baturage birwanaho uburi kuri fro y'urugamba yagize ati twabakubise aka kanya tuvugana
FARDC iri kwiruka ihunga. Imwe yanyuze mu Barama, indi yanyuze ku Runundu rwa Mutanoga, indi yanyuze mu Dusambu. Bari guhunga berekeza muri santere ya Minembwe. Uko niko bakubiswe Bwana Sentama, ariko ningaruka nanone ku mboni yanjye iraza imbwira abahaguye batari bakeya, aho hari majoro wa FARDC uhaguye, abakapiteni 2 ba FARDC bakaza kuhasiga ubuzima, akaba kapiteni w'umu FDD w'umu FNDB, abajida chef bagera kuri 3, abajida chef b'abarundi, ba première serge 3, aba première classe 6, nabo mu ngabo bose nabo mu ngabo za Neva. Amakuru arakomeza avuga ko nubwo mbona amazina yose ataza, ariko muri Wazalendo Maimai ya Kutumba 24 bapfuye, ba Rushati 12 ba FARDC ba FDLR bapfuye, abariento na ba FDLR 2 barapfa, na kapiteni wa FDLR ngira ngo warugunwe navuza abarundi na FARDC. Rero ku ruhande rwa FDLR umvishe ko kapiteni abariento na 2 ba Rushati 12 bapfuye, ya Kutumba 26 bagapfa. Amakuru akemeza ko intare cyangwa se abasore b'iminembwe ba Colonel Makanika babashije kubita umwanzi nk'uko nari maze kubivuga haruguru Bwana Sentama. Ayo niyo mfite ava mu Minembwe, nubwo nyuma yo gukubitwa gutya bazanye indege, ariko nayo nta makuru y'uko hari icyo yagezeho gifatika ahari. Ibyo uvuze nibyo nanjye nari mfite, ahubwo icyo nakongereraho abasore batwirwaneho, ikindi kigaragara ni ibikoresho bahafatiye. Yego, ibikoresho bahafatiye rero baragaragaza ko bahafatiye imbunda zigera muri 3 za 12, bahafatira na za Kalashnikov cyangwa AK-47, yego, cyangwa AK-47 zirenze 50. Nicyo umuntu yakongeraho. Yego, urumva rero ko twirwaneho yabakubise rwose. Masunzu yasize abana bakambakamba agira ngo baracyakambakamba, ntiyamenya ko arimo gusaza, bo barimo kubyiruka, none barabimwereka. bazana musanga Kisangani bamubomore. Ni ngibyo mushakamba. Yego, kugira ngo wemere rero twagana ku musozo. Nibyo twagana ku musozo w'amakuru yacu. Bakoze rero abari badukurikiye, bakoze cyane kandi turabishimira, dukomeje kubifuriza iminsi mikuru myiza. Ingingo twaganiragaho twavugaga kuba FARDC yubuye ibitero by'indege ikoresheje amayeri mashya. Zone ya 3 ya FARDC ni kuvuga iyoborwa na Lieutenant General Pacifique Masunzu, yihakanye Twitter imwitirirwa itangaza amakuru ajyanye n'imirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi rubero, General Bruno Mandevu yasimbuye General Kabundi ari kwingingira FARDC kujya ku rugamba, ku buryo arimo ababurira n'inzoga akabagusha neza kugira ngo bakunde kujya kurwana. Icya kane rero, turebeye hamwe imirwano yo muri Kivu, muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe yabaye umunsi, aho twirwaneho yihanije FARDC n'abarundi na Maimai na FDLR n'abandi bose bafatanya muri kariya gace kwica abaturage b'Abanyamurenge. Mwakoze rero, murirwe neza, ntimwibagirwe abatarakanda subscribe, ntimwibagirwe gukanda subscribe, ntimwibagirwe gukanda like, ntimwibagirwe kandi gukanda kuri share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu. Munatwandikire kandi mubinyujije muri comments, dushikirize ibitekerezo byanyu kuko bitwubaka. Ndabashimiye rero, umunsi mwiza. Yari Sentama, Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abari badukurikiye mwese aho muri hagiye hatandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza by'iminsi mikuru ya Noheli ndetse n'ubunane, iminsi ishyira ubunane iva muri Noheli.
Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha, mukomeze munogerwe n'ibi bihe by'iminsi mikuru.